Ruska jurišna podmornica uočena je kod Filipinske obale u Južnom Kineskom moru, saopštila je danas filipinska vojska, dok je predsjednik Ferdinand Marcos Mlađi to nazvao veoma zabrinjavajućim. Podmornica UFA 490 primećena je u četvrtak 148 km zapadno od rta Calavite. Svaki upad u naše zapadno-filipinsko more, našu ekskluzivnu ekonomsku zonu i naše osnovne linije veoma je zabrinjavajući, rekao je Marcos novinarima. Filipini su poslali avion i brod da pregledaju podmornicu, čija je posada rekla da čeka dobre vremenske uslove da se vrati u Vladivostok u Rusiju. Portparol filipinske mornarice za Južno Kinesko more Roy Vincent Trinidad rekao je da je situacija nije alarmantna. Ipak smo iznenađeni jer je to zaista jedinstvena podmornica, rekao je pres portparol. Podmornica UFA, koja je posljednji put viđena u filipinskim vodama u nedelju, duga je 74 metra i sposobna da ispaljuje rakete kalibar 5.